Vítajte na dnešnom večeri chvál. And this night started in a very original way, Tento večer začal veľmi originálnym spôsobom, still a biblical way. ale stále biblickým. And the intensity of the worship, I think everybody here, we have felt it. A tú intenzitu uctievania sme všetci pocitili. And so, really, let's give a big clap to the Lord because He is the one who, with His presence, rise up our spirit of worship. A môžeme zatlieskať Pánovi za to, že nás pozdvihol z chvále. Amen. Thank you, Lord. Ďakujem ti, Pane. Thank you, Lord. Ďakujem ti, Pane. And tonight also there were quite a few words, prophetic words. A zazneli aj prorocké slova. And I rejoice because I see that the word that the Lord has given me then is connecting with everything that has happened tonight. A teším sa, pretože slovo, ktoré ja som dostal pre dnešné kázanie, je prepojené s tým, čo už tu zaznelo. We still on the Lent time. Stále sme v období pôstu liturgického. And we still speaking about this crucial issue that is our faith. A stále hovoríme o tejto kľúčovej veci, ktorou je naša viera. No one person can live beyond his faith. Nikto nemôže žiť akoby poza ňu. But our faith can push us much beyond of what we are now. Ale naša viera nás dokáže potlačiť cez limity, ktoré máme teraz. Amen. Amen. So we will never speak enough about faith. A tak nie je akoby dosť alebo moc, že by sme hovorili o viere. Vždy sa dá viac. Moreover, we are in Lent time. A sme v pôste. Which is a great time of the year for us, for everyone. A je to skvelý čas pre každého z nás. To get more close to Jesus. Priblížiť sa Ježišovi. To get more close to God. Priblížiť sa Bohu. So that we can receive more of what He has prepared for us. Aby sme mohli prijať viac toho, čo má pre nás. Amen. Amen. And tonight we are the quotation that the Lord has given me from the gospel. A dnes som dostal takéto súradnice z Evanjelia. Is a story of a man. Je to príbeh muža, whose faith ktorého viera pushed him beyond any kind of human and religious boundaries. Ktorého viera ho dotlačila cez všetky ľudské a náboženské obmedzenia. Like anyone else of us today. Ako každý jeden z nás tu, he could not go beyond his faith. Nedokázal keby ísť až za svoju vieru. But his faith pushing beyond of anyone else expectation. Ale jeho viera ho dostala a prekonal všetky očakávania. And this story really is an example to each one of us. A je to príklad pre každého z nás. So, let's go straight to Matúša. Pozrieme sa do Evanjelia Matúša 8. kapitoly. Page 13. 5. až 13. verš. Výborne, Valerio. Ja. Matúša 8, 5, 13. I repeat because it came out well. Výborne, Valeria. You can read carefully. Matúš 8, 5, 13. Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho. Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi. Ježiš mu odpovedal, prídem a uzdravím ho. Stotník mu na to povedal, Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mne sú zase podriadení vojaci. Keď poviem jednému choď, tak ide a druhému poď, tak príde. A svojmu sluhovi urob to, tak to urobí. Keď to Ježiš počul, začudoval sa a povedal tým, čo išli za ním. Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľovstve. Ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Potom Ježiš povedal stotníkovi,
Choď a nech sa ti stane tak, ako si uveril. V tej chvíli jeho sluha ozdravel. Amen. Amen. Of course, every one of us knows already the story. Samozrejme, všetci to poznáme. And yet, every time we read and we hear it, Ale vždy, keď to čítame a počujeme if we spend a little bit of time noticing of the details, a zameriame sa na detaily, we can't but remain amazed. tak zostávame v úžase. First of all, you know, Poprvé, the first scene is Jesus entering Capernaum, takže prvá scéna je o tom, ako Ježiš vstupuje do mesta and Kafarnaum he was met by a Roman officer. a stretne ho rímsky dôstojník. I was thinking, if I am driving a car and the police officer wants to approach me, A ja som si pomyslel, keby šoférujem auto a policajt ma chce zastaviť, how would I feel? ako by som sa cítil? I started to be a little bit worried. Možno by som začal sa I obávať. start to my breath. Skúsil by som si svoj dých, či mi nesmrdí. Any track of alcohol. So, alcohol. A So, že som nepil alkohol. Jesus is approached by a Roman officer. A Ježiš je konfrontovaný s týmto rímskym dôstojníkom. And what does the Roman officer? A čo on robí, ten dôstojník? It says here, Je tu napísané. he started to beg Jesus. Začne prosiť Ježiša. If you find a homeless begging, that's what surprise you, wouldn't it? V angličtine je tam výraz použitý, že až žobrať doslova. Čiže a on hovorí ako žobrák, vlastne žobre a prosí. But to find an American army officer begging you, that's a little bit of difference, you know. Ale nájsť keby vojaka, ktorý by toto robil, tak to už je niečo. Romans officers were not meant to beg, they were meant to use and abuse power. Rímski vojaci nemali žobrať a doprosovať sa. Oni mali moc, ktorú zneužívali But a uplatňovali. but what was moving this officer was not power, was faith. Ale to, čo pôsobilo a konalo, bola viera. And faith put me A viera mňa a teba stavia do right position before God. správnej pozície pred Pánom. A position where we are shoeless. Do pozície, kedy sme keby bez stopánok. Because we are the one in need of Jesus, not Jesus in need of us. Pretože my sme tí, ktorí potrebujeme Ježiša. Ježiš nás nepotrebuje. I don't know if you ever spoke with somebody who think that he can speak to God like he's speaking with I don't know what, you know. Neviem, či ste stretli niekoho, kto tvrdil, že sa môže s Ježišom alebo s Bohom rozprávať, ako keby neviem s kým. Arguing, debating, complaining. Sťažovať, hádať, vadiť. We are like Moses. Ako Mojžiš, alebo my sme ako Mojžiš. When we meet God, we all are shoeless. A keď sa stretneme s Bohom, tak sme všetci ako Mojžiš, kedy si vyzul topánky. We are the one who are meant to beg, not the contrary. My sme tí, ktorí máme keby sa doprosovať, až žobrať, nie on. And yet, because of this, A napriek tomu, actually, beside this, vlastne aj okrem tohto, this Roman officer tento rímsky dôstojník was a pagan, bol pohan, an enemy nepriateľ of the people of Israel. ľudí Izraela. He was also a member of an occupying army. Bol člen vojska, ktoré okupovalo Izrael. So he had everything to be hated. Mal všetky dôvody preto, aby bol nenávidený. And yet, Ale when he speaks, keď hovorí, Jesus said immediately, yes, I'm going to come. Ježiš hovorí, áno, ja prídem. Why? Prečo? Because Jesus answers to his faith. Pretože Ježiš reaguje na jeho vieru. As St. Paul says to the Hebrews, it is impossible to please God if we have no faith. A ako Pavol píše v liste Hebrejom, je nemožné Bohu sa zapáčiť, ak nemáme vieru. Faith is what makes us Viera nás robí
acceptable before God. Priateľnými v očiach Pána. And yet the surprises are not over. Ale napriek tomu prekvapenia nekončia. The biggest surprise is yet to come. Najväčšie prekvapenie prichádzalo až potom. On the verse, Vo let me verši see, on the verse 9, no, verse 8. Verse 8. 8. You can, Stotník mu na to povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Amen. What is happening here? Čo sa tu deje? Jesus is saying to this officer, I'm going to come to your home and to heal this servant. Ježiš najprv povedal tomuto dôstojníkovi, že prídem do tvojho domu a uzdravím ho. What does this officer? A ako reaguje ten dôstojník? He gives instruction to Jesus how to heal the servant. Dá Ježišovi inštrukciu, ako má uzdraviť toho sluhu. You don't need to come. Ty nemusíš prísť. You don't need to move your feet. Ty sa nemusíš ani pohnúť. You need to move your tongue. Stačí, keď vyslovíš. You need to raise your voice. Vyslov And my servant will be healed. a sluha bude uzdravený. Can you believe this? Veríš tomu? What is this? Čo sa deje? When I noticed this for the first time, Keď som to prvýkrát uvidel a uvedomil si, it came to me something that St. John wrote in his letter. napadlo mi niečo, čo apoštol Ján píše vo svojom liste. Prva Jan 1. Jánov 2, 7, 20. 27. 27. Prva 2. kapitola 27. Druga 27. Should I read? Yeah. You go. Takže 1. Jánov, 2. kapitola, 27. verš. No vo vás ostáva pomazanie, ktoré ste od Neho prijali. A nepotrebujete, aby vás niekto poučal. Ale pretože vás jeho pomazanie o všetkom pouča a je pravdivé, nie je lživé, zostávajte v ňom, ako vás poučilo. Amen. Amen. Now, I don't know this version. My version here in English speaks about the Holy Spirit. V mojom preklade je to o Duchu Svetom. Other version speaks about the anointing. Anointing. Good. Tu, čo som čítal, je o pomazaní. It says that the anointing that is in you Čiže pomazanie, ktoré ostáva vo vás, teaches you what to do. ťa učí, čo máš robiť. So, when we grow up in our faith, Keď rastieme vo viere, when our faith gets real consistency, keď naša viera má naozaj konzistenciu, then this faith tells you what to do. tak vtedy tá viera ti hovorí, čo máš robiť. Can we realize this? Uvedomuješ si to? Also, there is the episode in all the Gospels this told when Jesus went to the Jairo house to resurrect, to heal his daughter, and a bleeding woman was approaching Jesus. Tiež je to keby v tej pasáži Evanjelia, kedy Ježiš prichádza do mesta, kde k nemu prichádza Ktorá žena? Tá žena, čo trpela na krvotok. And she touched Jesus' garment. A ona sa chytí Ježišových šiat. And she did. Why? Prečo to urobí? Because she was telling to herself, if I just manage to touch his garment, I will be healed. Hovorí si v hlave, že keď sa čo len dotknem jeho šiat, budem uzdravená. Who gave this instruction to her? Kto jej dal tú inštrukciu do hlavy? She was telling to herself. Ona sama si Nobody hovorí. told her Nikto jej to this. nepovedal. Go through yourself on it and touch him. Choď za ním a hoď sa na ňo. Like rugby or football, Ako American v rugby football. alebo v americkom futbale. No, Nie. she was telling to herself. She Ona was sama. telling to herself. Sama sebe. Faith in her was Tá viera speaking, v nej giving the correct instruction. jej dávala správnu inštrukciu. So
We need this kind of faith. A my potrebujeme tento druh viery. Sometimes we pray, Niekedy sa modlíme, and we get anxious, a začneme byť we znechutení, get a little bit tired, quite Unavení. tired, not a little bit, dosť unavení and then we got discouraged, a znechutení, and otrávení then we are about to give it up a potom už to chceme vzdať. because we think it is useless. Pretože si myslíme, že je to zbytočné. But in reality, we don't pay attention to what our faith is telling us. Ale v skutočnosti nedbáme o to, čo nám viera hovorí. We want to use our faith toward Jesus, My chceme použiť našu vieru voči and Ježišovi. it is good, A to je dobré. but there is also a moment when our faith tells us what to do. Ale existuje moment, kedy ti tvoja viera hovorí, čo máš robiť. When a door is not going to open, Keď sa ti neotvárajú dvere, something is missing. niečo chýba. And the faith that is in us, A viera v nás, if we are nurturing it, ak si ju vychovávame, it will budujeme, come with some suggestions, tak ona ti vzbudí some vnúknutie, revelations, zjavenie, some intuitions, intuíciu. and we are meant to follow. A ty budeš nasledovať. This Roman officer, Tento rímsky dôstojník, pagan, enemy, pohán, nepriateľ, ignorant of the law, ignorant zákona, totally ridiculing the Jewish traditions, si úplne robil posmech zo židovských tradícií, he was listening to his faith. ale počúval svoju vieru. Because this is the second teaching of today. Toto je druhé vyučovanie dnešného The dňa. first teaching is faith produces changes. Prvé je, že viera produkuje zmenu. Changes in everything. Zmenu vo všetkom. Inside us, V nás, around us, okolo nás. we step forward in a way that we didn't imagine. Vykročíme dopredu cestou, akú sme si ani nepredstavovali. Like this Roman officer. Ako tento rímsky dôstojník. But the second element here is that faith is for every person. A druhý prvok je, že viera je pre každého. Everyone is a child of God. Každý je Božie dieťa. Even those who don't want to know God, Aj tí, čo nechcú poznať Boha. because unfortunately there are also these people, Pretože sú takí ľudia, even these are children of God, aj oni sú Božie dieťa. and God has set in their heart the gift of faith. A Boh im do srdca vkladá dar viery. So everyone is entitled to come close to God. Každý je pozvaný prísť bližšie k Bohu. Everyone is entitled to overcome his problem with the help of God. Každý je pozvaný prekonať problém s pomocou Boha. But we need to listen to our faith. Ale potrebujeme počúvať a naučiť sa počúvať našu vieru. I don't know if you ever met with somebody who doesn't want to know anything about God. Neviem, či si stretol niekoho, kto nechce o Bohu nič počuť. I met such kind of people, not many, thanks to God, but yes, I have Ja met. som stretol takých ľudí, nie veľa, vďaka Bohu, ale stretol. And my experience is that the more you debate and argue with them, the worse they go. A moja skúsenosť bola, že čím viac som s nimi debatoval, tým to bolo horšie. Because it's not matter of reasoning with brain. Pretože to nie je o spôsobe pochopenia a uvažovania o tom. Faith is not against reason, Viera nie je v rozpore s rozumom, but faith goes beyond, ale far viera beyond the ide reason. spoza, za rozum. Believes things that are unseen, Viera verí vo veci, ktoré nie sú vidieť. How can you explain this Ako to vysvetlíš? reasonably? With the logic. Zmysluplne, logicky. This centurion Tento dôstojník he was sure that going to Jesus, his servant would have healed. bol si istý, že keď príde k Ježišovi, jeho sluha bude uzdravený. Somebody may say, where is the logic on it? A niekto by povedal, a kde je v tom logika? There is no logic, Nie je. human logic. Ľudská There is the logika. logic of faith. Je tam logika viery. That faith connect us straight to God. Že viera nás napája priamo na Pána. So when we find somebody who doesn't want to hear or to listen to God, A keď nájdeme niekoho, kto nechce počuť ani hovoriť o Bohu,
They think they don't need God. A myslia si, že nepotrebujú Boha. I don't know, I hope you are better than me, but I never succeed on convincing this kind of people, you know. Dúfam, že ste na tom lepšie ako ja, ale mne sa to nikdy nepodarilo ich presvedčiť. Actually, if we start to arguing, then the climate becomes very hot, nervosism is around. A ak s nimi začneme debatovať a dohadovať sa, tak atmosféra zhusne. And I wonder why they never came to faith. A ja som sa zamýšľal, prečo nikdy nepríjmú vieru. Maybe they had the wrong experiences in their life, you know. Možno zažili zlú skúsenosť vo svojom živote. Maybe they never heard the right testimony. Možno nikdy nepočuli to správne svedectvo. Maybe no one preached them a sound word of God, you know. Možno im nikto nikdy nehovoril jasné slovo Pánovo. Because faith needs to be awakened. Viera musí byť vzbudená. It is inside us, Je v nás. like the cellular in our pocket. It is there, but Ako mobil v tvojom vačku, tam je. if any call doesn't come, the telephone is sleeping there, you know. Nobody Ale ak ti knows. nikto nevolá, tak telefón tam odpočíva. So it is our faith. A tak je to s tvojou vierou. It needs to be awakened, Potrebuje sa zobudiť. and we need to be these messengers Potrebujeme byť týmito poslami with our testimonies, s našimi svedectvami with our consistency of life, a s našou konzistenciou života. that we call on the faith in every one person, and with the help of God, this faith reawakens. Že my zavoláme na tú vieru ukrytú v každom srdci a tá viera sa zobudí. And also, as believers, A tiež ako veriaci we need to keep our heart open, because potrebujeme si zachovať otvorené srdce. faith has many ways of manifesting. Viera má veľa prejavov. There are, for instance, Napríklad, people who live a sound faith through their religion, you know. niektorí ľudia žijú Religious svoju practices. vieru skrze náboženské praktiky. And there are people who use religious practice just to keep their faith shut, so they A don't sú need to ľudia, change ktorí life. využijú vieru na to, len aby skrze náboženské praktiky ho obmedzili. There is no a real rule. Neexistuje jasné pravidlo. The Jews were, even today, they look to the law, to the Torah, Židia ešte dodnes hľadia na zákon, snažia sa dodržovať Tóru. which are good, Dobre, but they are not enough. ale nie dosť. Because law doesn't give salvation, gives only knowledge. Zákon im nedá spásu, iba poznanie. Only grace gives salvation. Iba milosť dáva spásu. And grace is independent from the law. A milosť je nezávislá od zákona. And to receive grace, we need faith, not knowledge. Aby sme prijali milosť, potrebujeme vieru, nie vedomosť. Without faith, Bez viery we cannot receive the grace of God. nemôžeme prijať Božiu The milosť. grace is there, Milosť tu je, the grace is ready, je pripravená, the grace is perfect and complete. je perfektná a úplná. But if we have no faith in Jesus, Ale ak nemáme vieru v Ježiša, we won't receive this faith. tak nepríjmeme túto vieru. Like St. Paul, we will stick to our good works. Zostaneme ako Pavol, ktorý sa snažil konať dobré skutky. I know the law of Israel, Poznám zákon Izraela, the law of Moses. zákon Mojžiša. I observe all the rules. Dodržujem všetky pravidlá zákona. I am perfect, Som perfektný. St. Paul said. To hovoril Pavol. But when he met with Jesus, Ale keď stretol Ježiša, then we say in Italy the music changed. zmenila sa hudba, ako keby sme povedali v Taliansku. He realized that what he thought was good Uvedomil si, že was actually to, čo si keeping myslel, him far from God. že je dobré, ho vlastne držalo ďalej od Boha. And this Roman centurion A tento rímsky dôstojník had no right to enter in a synagogue, you know. nemal ani právo vojsť do synagógy. He had no right to receive a Jew in his house, because Nemal no právo Jews, prijať Žida vo svojom dome. no Jews was allowed to enter his house, you know. Židia nemohli vstupovať do Rímu Much a less to rímskych eat with domov, them, you know. aby boli v kontakte. And yet,
When he entered in Capernaum, he was immediately listened by Jesus. A napriek tomu Ježiš ho vypočul. And this is the big revolution that faith is about. A toto je tá revolúcia, o ktorej viera je. And faith is for everyone. Viera je pre každého. And we need this spiritual sight A my potrebujeme tento duchovný zrak, to recognize a person who is moving, who is speaking, who is acting by faith. aby sme rozpoznali, počuli alebo videli človeka, ktorý jedná vo viere. Because even though we might seem very different on the surface, Pretože navonok môže pôsobiť odlišne. in reality, V realite because of our faith, kvôli viere we are very much united in Christ. sme zjednotení v Kristovi. Amen. 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 Faith doesn't respect social status, religious, gender, whatever, economy. Viera sa neriadi nejakým sociálnym, spoločenským statusom, ekonomickým, náboženským. Faith makes us true children of God. Viera nás robí skutočnými deťmi Boha. So, first element of this quotation, biblical quotation. Takže prvý prvok tejto citácie z Biblie. Faith brings changes. Viera prináša zmenu. And second of all is A druhý, faith is for everyone. viera je pre každého. No one is excluded. Nikto nie je vynechaný. And now the third point. A tretí bod, What is the right soil for the seed of faith? čo je tá správna pôda pre semiačko viery? Jesus said to his disciple, if you only had faith like a mustard seed. Ježiš hovorí svojim učeníkom, ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko. You know, the analogy is not by chance. Táto analogia nie je náhodná. It is real something effective, Je to niečo efektívne, meaningful. zmysluplné. Because every seed, Pretože každé semiačko it remains useless unless it is put on the right soil. je zbytočné, až dokým nie je vsadené do správnej pôdy. I don't know if you know that around 100 years ago when they discovered the tomb of my friend Tutankhamun, you know, Asi pred 100 rokmi, keď objavili hrobku môjho kamaráta Tutanchamona, they found some jars full of grain. našli nejaké nádoby plné zrna. Grain old more Obilia. than 4,000 years. 4000 rokov starého. And they planted some of these seeds A niektoré z tých semiačok zasadili. and they blossomed, they produced grain. A oni vyrástli. But for 4,000 years they have remained there, Ale 4000 rokov tam odpočívali. perfect Nedotknuté and useless. a zbytočné. Because they were never planted. Pretože neboli nikdy vsadené do pôdy. So, which is the right soil for our faith? Čo je tá správna pôda pre našu vieru? If some years ago somebody would have asked me this question, probably I would have answered prayer. Keby sa ma niekto toto spýta pár rokov dozadu, tak možno by som povedal, že modlitba. And I think now that would have been a very mistaken answer. Ale teraz vidím, že by to bola pomýlená odpoveď. Because in the light of the Word of God, Pretože vo svetle dnešného Božieho slova and also of so many experience, a mojej skúsenosti we can see that the right soil for our faith is our very personal problem. pretože tou správnou pôdou pre semiačko viery u teba a u mňa je náš osobný problém. Those situations that make sad our heart. Tie situácie, ktoré ťažia tvoje srdce. Those problems that tend to cut short our night. Tie problémy, ktoré ťa rušia v noci zo spánku. Those issues that shut down the smile in our face. Tie problémy, ktoré ti berú úsmev z tváre. These are the soil where we are meant to plant the seed of our faith. To je tá pôda, kde máme zasadiť semiačko našej viery. Amen. Amen.
And the seed needs to stay there, not to visit. It must stay there. A to semiačko tam má zostať, nemôže odísť. Of course, we need water. A samozrejme We potrebujeme vodu. need the word of God, Závlahu Božieho slova. the gift of the Holy Spirit, Dar Ducha Svätého. the encouragement of the brothers, Povzbudenie spoločenstva their bratov. prayers. Modlitbu. And then the faith will grow A potom viera rastie. up to a point Do bodu, that either it produce movement or it produce results. dokým neprinesie pohyb alebo výsledok. And then we will feel inside what is lacking us to reach that point. And then we can feel A inside potom budeš cítiť vo vnútri, what is lacking in us that we need to reach that point to overcome the problem. čo ti chýba, aby si dosiahol ten bod, kde prekonáš ten problém. Like this centurion, Ako tento dôstojník. surely has called the doctor for his servant. Samozrejme, určite zavolal doktora pre svojho sluhu. And surely the doctor didn't work much. A samozrejme, doktora si moc nezafungoval. The situation went from bad to worse. A situácia sa zhoršovala. So what was next? A čo sa dialo ďalej? And he felt inside, Cítil vo vnútri. I need to reach Jesus. Musím siahnuť po Ježišovi. And I need to reach him in the right attitude, not with the wrong attitude. Musím sa ho dotknúť v správnom postoji, nie v nesprávnom. I cannot give order. Nemôžem mu to rozkázať, I better beg this time. radšej budem žobrať tentokrát. Maybe some people who were abused by him time Možno before, iní ľudia boli týmto dôstojníkom zneužití, obmedzení. seeing this officer begging Jesus, A vidiac, že prosí, domáha sa Ježiša, žobre, jaw dropping. pozerali s otvorenými You know, ústami. an officer Rímsky who dôstojník, begs. čo žobre. But this is what faith makes you to do. Ale to je viera, čo to spôsobí. Something totally original for you Niečo to bude unikátne u teba. that maybe you never did before. Možno si to nikdy neurobil. Maybe it is the contrary of what you would really do. Možno to je opak toho, čo by si inak spravil. But that is the voice of faith. Ale to je hlas viery. This is the instruction of faith. To je inštrukcia viery. Up to the point that the officer gives instruction to Jesus. Až do bodu, kedy dôstojník začne dávať inštrukcie Ježišovi. But it is not him, it is faith in him. Ale to who nie gives je on, instruction. ale viera v ňom to And robí. then Jesus does this. A potom to Ježiš urobí. Amen. Amen. So also for us. A pre nás. When I was thinking on this point, Keď som sa nad tým zamýšľal, it came to my mind the episode of Moses, spomenul som si na ten príbeh s Mojžišom. that he was in a desert, Bol v púšti, very hot, horko, in front to a burning bush. horí tam ten krík, So imagine the fresh air around. takže si predstav tú čerstvosť vzduchu okolo. And what he hears, A čo počuje? a voice telling him, Hlas mu hovorí, take off your sandals because this ground is holy. vyzuj si sandále, pretože táto zem je svätá. If for me is hot the summer here, imagine in Middle East in the desert with a burning bush, Pre mňa sú letá horúce tuto. Predstav si, že si niekde na Sahare v púšti. Maybe there are more similarity with hell, not with Možno sú tam iné the podobnosti. holiness Možno sú tam podobnosti so because of the svetosťou. blistering hot. Kvôli silnému horku. Okay, but the Word of God tells this is a holy ground. Ale Božie slovo hovorí, toto je svätá zem. So our problems, Takže naše problémy, our difficulties, naše ťažkosti, our nightmares, naše nočné mory, these are holy ground toto je svätá zem for the seed of our faith. pre semiačko našej viery. Because the Lord will be glorified in our life in this situation. Pretože Pán bude oslávený v našich životoch v týchto situáciách. Amen. Amen. So we need to learn from my uncle Abraham. Takže sa budeme učiť od môjho strika Abrahama. Let's go to the Romans V liste Rímanom, 4, 4. kapitole. 18, 20. 4, 18, 20. Dobre.
v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slov. Také veľké bude tvoje potomstvo. Mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Amen. Amen. This is why, A preto to, because when we start to listen to our faith, keď ty začneš počúvať svoju vieru, our faith won't speak immediately. možno neprehovorí hneď, Maybe it will take months, možno to bude trvať mesiace, some years, možno roky, you know. But we need to hold on to faith. ale potrebuješ sa držať viery. Never concede to discouragement. Nikdy nepristup na znechutenie. Abraham is an example on this. Abraham je toho dôkaz. He waited decades, not years, Čakal decades. dekády, nie roky. And really, he was very old. A bol naozaj starý. His wife was always barren. Jeho žena nemohla počať. And there was no way for a child. Nebola šanca mať dieťa. But he never hesitated. Ale nikdy nezapochyboval. He never opened the door to incredulity. Nikdy nedovolil, aby vstúpila He pochybnosť. never allowed the discouragement to sneak in Znechutenie, through aby the window. vstúpilo skrze dvere. He always strengthened himself in his faith, Vždy sa posilňoval vo svojej viere. staying close and close to God. Zostával bližšie a bližšie k Pánovi. And this is the conversion that we need in this Lenten time. Toto je to obrátenie, ktoré potrebujeme v tomto pôstnom období. As the prophetic word we heard before, Ako prorocké slovo, ktoré zaznelo. that we need really to refresh our faith Aby sme si obnovili našu vieru. on the things that we are asking God for. Vo veciach, kde Boha prosíme o niečo. No matter the lack of result so far, A je jedno, že doteraz nevidíš výsledok. this is not an excuse for To nie je výhovorka discouragement, preto, aby si podľahol znechuteniu. for unbelief, Alebo neviere. or for depression. Alebo tlaku a depresii. This is the right soil for our faith to To je get tá správna bigger, pôda pre tvoju vieru, aby pôsobila. to get bigger Aby rástla and stronger a silnila and louder. a bola hlasnejšou. And finally, we will hear what our faith is instructing us to do. A nakoniec uvidíme, čo nám naša viera prikazuje urobiť. Amen. Amen. So, from our friend, the Roman centurion, A od nášho priateľa rímskeho dôstojníka tonight we get these three important elements of faith. sme získali tieto tri dôležité prvky viery. Faith moves you to action. Viera ťa hýbe k akcii. We can do many things in our life, but Môžeš robiť veľa vecí v živote, no one will have impact as what we do when we are moved by faith. ale nič nemá taký dopad, ako keď ty jednáš na základe viery. This Roman soldier surely did many things in his life, but he's remembered just for one. Tento dôstojník určite urobil veľa vecí vo svojom živote, ale pamätáme si ho vďaka jednej. Second of all, Druhý bod. faith is for everyone. Viera je pre každého. No one is excluded. Nikto nie je vynechaný. Everyone is invited Každý by je God pozvaný Bohom, to come closer through faith. aby prišiel bližšie skrze vieru. And third of all, A tretí bod. the right soil for our faith is Tá správna pôda pre našu vieru je our problem, náš problém, our flaws, naše nedostatky, our fear, naše strachy, our weakness. naša slabosť. There we need to plant tonight our seed. Tam máš dnes zasadiť semiačko. And only there it will flourish and become strong and big. A iba tam bude rásť a prosperovať, aby narastlo do veľkosti. Amen. 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 You for Thank you, your Valerie. attention.